si manusia. Patuh mau kena cara beli. Apa kamu bicara? Karaos mas omah sing adelen. Songe besik ang omah ning. Saya nangkil ke griyo dong. Nang ujang ke griyo. Kayak ini model-model banget ya. Dusun muka ratang ini jauh nih nyiamu esene. Di zaman pes. Enggak, zaman pes. Dan ngempuk celengan. Pas modonan gelah. Nemo wetulitase kencang. Bang sing pojo beli menek menang saham. Muka siapa jadi pelangan jami? Sudah enak kengkiannya kayu nih dewa nih. Nunas lu gromater sisip di tiang ratu dagong dia. Angabiu di tiang tenang ring pangobakten panyak-panyak duwene mangko sami. Semuanya ngaterang ayar ngangan palung cokori dewa. Sing jemare jani dogen pangobakten panyak gelah buka kita. Uleng malah tugas do raja dewata nyenang pinaka suamin gelah. Dapat gelah subega kita. Pengabden gelah sing jadi ler. Mogori wastu kayang kawakas buka kene pangabakten panyak gelah. Marka pinang purisi raja. Ratu dagong dia. Wentene ipun panyak. Subakti rengangan palungo cokor dewo. Duaning palungo cokor dewo. Eleng rengi panyak. Nih kengawin nang ipanya nentan-nentan purun. Senyanang kesangat nang kesangat. Pas modonan gelah. Nemo wetulitase kencang. Tonen dak dicingaken gelah. Loh mirip subada nyanggu. Tawi nyapu. Nentan-wentan. Manawi do. Wentan pialangan di gereng margi. Mau jatuh. Mame danglo gro matur sisip ratu ibu agung. Menawi te ibu eling sekian titian. Tengok diang ibu musab. Idewa putra ibu litase kencang. Ajen idewa neseng siden agingen pinunasi bu nak kengken undok nih. Wanten aksamaya ajin titian. Riantukan ring puri wenten pepakeman agung. Punika mahawanan ajin titiang ngutus sekian titiang. Mangno pedang tangkir ini. Semalih titiang taler melet pesan. Mangno nanen titiang tangkir ini. Mangken dumon ratu dogong putra. Nyelagi di titiang matur. Puniki pasapu sira. Pengiring itu agung gede. Pengabeh itu. Oh penyerwahan ini. Benang li. Sini udah karo. Di subanet letak ang tiang. Uleng sebang belinya kenapa tiang narko. Sina beli bedak. Mapan mejalan beli jong. Yang gitu beli lakar sedoh tiang na beli. Aduh, lah keles bulunya nyen lo. Sing gitu beli lakar kenang tiang kopi. Nah, semua beli. Nah neng, benah masih boga gitu. Iya diaston aja nih dewane sing sidang ngerawen karyan ibu. Suba jadi dewa masih kepandu sing benah di depan mana. Di subani dewa ada di puren ibu jadi. Subani dewa cara anak. Kengken jadi itu dipuritase kencana dewa pangsi dok itu. Paling melah. Jalan barangin karyan ibu. Pangsi dah ibu. Karyan ibu ke jani deh. Nyujur nih badan kesukertani kang jaga. Rauh titiang meriki gumanti jagi ngaturan ayah. Wahyu dian mikun sekala bakti titiang ribu. Nasuk semua paman. Di subane ada di puren gelah masih. Seng nyanang paman kimut, seng nyanang paman lak. Jalan sendiri di puren gelah ngaturang ayah. Beli.
busung bemekeso kan didolar yang nu mengkatehan kene. Apin banget dan busung bekeso mentro bisa ulah tipat toh. Lo bisa ulah tipat nena ulah tipate. Iya ngale mok nak keluren yang nguruk kan lewat yang mok. Men jadi kuriang men. Yang sang bisa masih ngulat tipat. Ya menjadi kau di dolar yo ren ngurukin ya. Di dolar bisa ya mok. Wes sedang lumet. Kan udah ngetipan lo. Sing bisa dia ulah tipat nih. Lulus sing iso ngetipan. Yang sang bisa ngulat tipat. Ini perakan balik TV kan kayak ini. Men to luang-luang. Ini aja nih ngetipan lo. Beli bisa beli. Aduh macam-macam tipat di bisa. Tipat apa berada beli? Liu ada tipat pakuan, tipat yuyu, tipat udang, tipat lindung, mengenap ada. Sana nunggu petang mitir ada tipat. Liu ada tipat. Liu. Mana? Ini paling Ane alo. paling alo. Ajen marah Tipat apa belajar. pelajaran beli? Main. Ada yang paling alo. Tipat lindung, namanya tipat lindung. Omet yang nengok beli. Tuh, ini yang sini sekarang. Oh. Terus mau pindah terus nih. Dia jalanan biar nih. Terus mau pindah. Oh bisa kene kan? Yang negen terus itu beli. Asal nggak melajah pasti bisa. Kawakan kene kan tipat dong mah iki bisa. Di kanan di mau di Nanti kanan. halusan mok. Halo nih dong. Karena petang jadi untung yang ini petang lo. Tuh, stres dong. Oh. Nona cepat nelena beli. Saya kangen tipat lindung. Tipat halo. Tipat halu. Yang tipat halo guys song dah dua. Kan yang tipat halu tuh dijit ngosnya beli. Di song jet bebeknya ya. Ya kalau bebek. Bebek. Song dua. Song dua tumpukang song nih. Ane ngelenteng ke lepas. Dan dua yang lenteng. Kan berdua jangan song masih berebut. Mau dijit celakang nanti. Ini song nih. Itu ini main lepas dong. Hah? Nyet. Di dolar. Dijit bolong gede loh. Lu agong nak pulas. Wisik tuh dong akan Oke. kalau tuh. Alar, do agom ci pulas, cai marem kolam. Jangan. Ken carane lepas nanti. Lepas anak lo. Oh, Yang di tiang bidan tugas ngalih kurenannya kan? oh. Magening tuh. Gening apa? Gening napi nak tos. Dia apa kawan? Tos. Garuda Pancasila, aku labrukumu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak-anak mengasuh dulu menyanyi. Ada nak lemas lo Garuda Pancasila? Ngapa? Anyen ngelaragone lempung. Anyen ngelabang kyange ramping. Ini ramping. Anyen ngelamuone nyampuang. Anyen ngelasusune nyake. Kokek. Rambut dem-dem turin sama kadime geram-ram direin. Iya pasti sungguh-sungguh menggending ya. Tak di desa dia bisa menggending. Maman kan ada di desa pekerjaan sih. Tapi Sotong mentambus. lasan mekukus. Yang di kota len cap jahe, siang ada cap jahe, cap jempol. Mok. Engken. Yang montor raos nih beli dolar sing mau jengah. Kati ragau yang di pegunungan. Mekejang bana nyamat. Ne jani ya diasum di dipuri. Do mau kimut edengan kebiasaan mau. Tuh dia mau oren lo nah. Ada bos yang petang kebanyak. Menjugjak. Kajian tunut runi ini megendeng metemang. Mau wiramo jadi bedengan mau gitu. Hanyen ngalah bungo tebal. Nah, bungut atuh orang tebal. Bungut sini tebal. Ya, Bungut sini tebal. bungut yang. Ah. Nggih. Hanyen ngalah basange gede hae.
Panyen ngalaku lete selam. Mekejang tecang lah. Ngaku ya tahu diri. Yen lodot ngerasa yang beli ngelah barang gede. Ilo gadung ini namanya putih cantik seperti bulan. Setiap saat nyulam kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Sing 1, 2, 3, 4. Siapa cepat dia dapat adekku sayang. Menyanyikan lagu ini untukmu. Ku tak lupa pada ayah bundamu. Sayangku, sayangku. Kuku ada 5. Geningan nik kene peleh gitu peleh cim kening nih. Nih tiang gening. Gening apa gening cim? Geningan ini danau. Nya mana gitu? Ini beli legian. Ini di kaset-kaset itu. Nggih. Di danau Widi Widiano dah. Di danau Widi Widiano. Widiano. Widi Widiano. Ah seorang anu nak danau. Cuma kejang menawan. Agak dingah jani. Bilang petang beli pragat maki temen. Empok bungan adine nadang kemang. Galang gamblang kena beli manyumpangan. Saud layu belinya demi kuku. Alah silo kanti malai bensangan. Menata kentisan ide baline. Bangang-bangang kena Beli dolar daja beli gorgol duitnya. Lagi bungan di tiange. Bang sing pocol beli menek menang sehang. Bungan di tiange Boli lacur yeneng menek sing hidayang. Budi ngangget cuan beline kecokan. Dan makobor beli warung lah paspor. Weh, tak kampet paspor. Ya, Kampet. jada jelema lah kampet. Gendeng itu gendengnya. Biar genenge gitu yang raga dot mekebar negakin kapal terbang harus ngelah paspor. Amun sing ngelah paspor mekebar. Nyak-nyakan mekebar nega ke kapal terbang ulung sih mau gerado kang bangke ya. Lengah Beli Petro, Engke nih. pika pupungan mirip beli maro bangun to. Waduh, Terus melaip mai pangman milu megening. Saya jam milu megending pas dua-duaan, cacing ada yang ulung-ulungan. Asal ngelebek sikat nes nih. Sikat. Ya, Sikat. oh ada izin sikat mana?
ayo nih. Yen dot ni talon bang. Si mongke kalakon. Nah kengken tuh Amat ada di panas semua basah tempat. dong. Iya lah, Mang. Enak oh, enak oh, enak oh. Yang iya ini aja mau. Aduh, Bang. Johanna, Johanna. Johanna, Johanna. Itu man diberangkat kemana pun. Johanna, Johanna. Terus ke jalan-jalan awak semana pun gitu. Dalamnya di bedroom mau. Di bedroom. Main nak ke beli. Orang kah? Main nak ke pakai dia. Ini anaknya mah. Di bedroom. Main nak. Orang mancing nih. Sing yo gitu nya manjing. Wis lu kok yang leh bener gitu nya tadi manjing. Nak kengken beli. Nah, Ken tadi gila-gila gitu. Nih nyonyo nih. Ken. Dan kekenyang. Daerah rawan. Sing tadi gisi dia. Cepet eta anaknya. Ngejek seret. Beli. Kene. Sing medayo saja dia. Kene. Kita melasan gendeng beli nih. Rasa kedahut sen kena tiangin tinggal gendeng beli nih beli. Wih, gening ini. Bener. Sing cetu men jani tuh. Amun sing eloh itu beli sing tain megendingan sing. Tadi gitu. Beli nak melajah megendingan di WC itu. Ulian di WC beli melajah gitu melah nih. Pang tawang lo. Iki carana megendingan. Men kengken cara megendeng tuh. Bukan ngapa itu gitu. Nak mesedan suarane. Pek itu. Gitu kan suara lu adene gitu. Bergema adene suarane gitu. Ulian gitu tuh yang melasan gendeng. Lu gitu. Beli. Kene. Angkat beli nyak teko. Anang agat teh. Tiang nih busa. Busang ngeken. Harus salah gitu dogong gede. Oh, togong gede ngarsang. Uku dan Bener. menluk ngeken. Tiang senyak. Hah? Singnya. Sing. Tadi cek ini lengah ya dia. Eh, Ada bener anak ngelemesin jante nang ibu Beli. Hah? Yang rumah saya kapan dewek jenis nutut yang belajar pau kodang. Nudon aja yang pendewekan. Bener. Kena doang kan? Tiang senyak. Apa? Sekam tiang senyak beli. Singnya? Sing. Nah dosa. Nanti deh. nanti mau beli pulang kakao. Sih kan coba, jangan kan nyoba. Hei, lelipan je. Lelipan ibu doang. Pojok ibu. Pojok ibu. Adik, tiang orang di gitu. Menyek. Nak beli nih Kang. Nyerah tuh. Cai, Bang. Kada jenis dia. Ujian tuh sangat yang Beli sangat. Pedro. Yang kene. Tiang gitu masih. Gitu yang kene. Tiang lemasnya marah kan di dolar. Sing ado kete. Ini sih ngaku. Sing ado kete. Hah? Cang sing ado ngelemesin iyo. Man? Iyo ngelemesin cang ado. Iya, madeng ngang ras. Cangkak sini, Bro. Ada kukunya tuh. Man lo kan? Lo kenal lo kan? Tiang senyak kan yo. Enak hangat yang marah lemasnya igal enak gendengan tiang senyak. Senya. Senyak. Ja badeng lengah dah ini. Ah, adik Jadi gitu. kene ulahang antenang bener ibuna jaki dolar. Nyanan beka jumah itu nyanan cang aja pules. Bener beng $8 udah ngotonin. Ya kan panak gotong royong. Agama. Mawas diri. Beli kaki jo beli. Beli jok nongosin. Dan nak tiang kalian beli. Asik. Beli tiang. Nah, jadi pembela beci. Nyaru-nyaru cia. Cacak nasna. Pal itu. Beli. Eh. Bedi. Dunia aku.